cái đó nó súp tiêu vào nó súp tiêu cái đến đây súp tiêu chết xa mẹ nó là súp tiêu vào nó là súp tiêu dễ gan này bọn này à lúc đến đây về lại đấy cái tiêu bông tiêu này là thông thường đại mẹ xa cho mẫu chất tôn chính chất tôn chúng thêm mà bọn nó cái thêm bị vào alo thêm bị nắp bị vào thì giờ phong đi phải bị nè này quê gan là bọn nó tiêu thả lại đấy cái tiêu thả đấy này thả đi bọn nó đá đi à đó cái đá đó tiêu bị vào đấy này thả bọn nó tiêu bị vào đấy này thả đóဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ကဲပြုတ်ယူရင်တော့ထုံးမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေကစားတောင်းနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့เนาะကဲစားတောက်လေးစားတော့ဘောเนาะဒါကတော့စားခင်လေးမှာတမာရီလေးညှက်ထည့်တယ်ကဲအမေရာဟင်းလေးနည်းနည်းရှိတာနဲ့အမေရာဟင်းနဲ့အရင်ဆွဲလိုက်တော့ဘောเนาะပြီးတော့မှစွပ်ပြုတ်လေးကိုတောက်တော့ဘောเนาะကဲဒီစွပ်ပြုတ်လေးကတော့အများတော့တောက်တော့မကောင်းဘူးဘောเนาะတစ်ခါလေးအတွက်ကောင်းတယ်အများတန်းအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လိုဝါတဲ့လူတွေအတွက်တော့အနေရောရှိတယ်ကဲတစ်ခါလေးတောက်တာကိစ္စမရှိဘောเนาะကဲတောက်ပြီးရင်တော့ရေနွေးလေးဖိပြီးတောက်ပေးရမယ်ကဲစုပ်ပြောတော့ပြောကြမလို့เนาะအရင်ကလူနဲ့စားလို့အရင်ကောင်းတယ်เนาะကဲဆိုင်နဲ့လုံးဝဘယ်လိုခေါ်မလဲမိုက်တော့เนาะကဲဆုလေးတောက်လိုက်တယ်ဆုလေးကတော့လုံးဝမမိုက်တယ်ဆိုတာ